Namar kecing pam airai jong Menteri Korbari u Amit Shah halor kecing dawa pentrai kam yak in align permit hakane ke jala kikan hon jong ki samla ke jala menta katayo kila pen pau yak kecing bitar hakamat ke perthai dakabat ho i kecing tho dawa ILP hakikan ro hakeleng ki jaka batban penram juru yak sarkar pedeng. We want ILP! 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 Kene kecing bitar jong ki samla kalapau habaro ki district headquarter jong ki jala kan thup nadu karilum khasi jaintia hadu harilum garu. Nalor kane kiladan ru kicing ja thang ting shop jong Amit Shah haki babun ki jaka bat kicing thang tayar ban pen i yakadak kicing pen ki imbyang ya kicing yakhi bandawa pentrai kam yak in-line permit ha ke jala. Haki babun ki jaka kicing tho kila pen pau sha ya kicing dawa ban pentrai kam no mardo yak ILP ha ke jala bat ban persya jor ya kicing pentrai kam yak Citizenship Amendment Act. Kini kicing tho kikin thop yak away ka baong ngipan yak ILP bangipan laka jong kari. Habiakran batu Presiden ke KSU usamla Lambok Star Marngar ulapan pau banakaliang ke KSU kam don jingtip setia mano bale ekonika kam banto aki kenro namar ke jingaki dawa ILP kam dai tangjong ke seng KSU ni seng bhalang handai ke dai ke jingaki jong patba bat ke jing tho aki kenro bat ke jing thang tayar ke dai ke jing bitar jong ki dekhat ke jat benriu halor ke jing bomyo kanu ke jing kular na ke sarkar pedeng halor ke ILP. Ulaong kani kecing yakhi kadai shibenta ban pensawa ya kecing dawa bat kam shimla don kanu ka kentin ka bat be an ne ka ban long persya ya kari India. Hakawai kaliang ulaong halor kecing bomyo jingkular na ka sarkar pedeng halor kecing dawa ILP kinong yalam seng bhalang ke zekendu hakatayo banwan hakabakin syong perkhat yaki ai kisin jam bakin shim ban pentikna bakajing dawa ILP kan datha. Ulaong hapadeng kecing pinjari ya kecing kangdam kaseng kalaya selok bat kirang ba longkmi kisamla bat kikli nong sensyar bat pentikna ba kecing yakhi bandawa ya ka ILP kan amdai tang kecing dawa kiseng phalang handai kandai kecing dawa jong kejat benriu barok kawai. Kemudian kita jing tho ban pen slow ya kimat jing dawa kan syuk barang mangkong nek barang je mai ta selajian nalu senam arja kala jujia kemudian jing je kiba tho kan ro keleng halor kimat jing dawa nan syuk ong tang kawai halor ba nalor ke jing tho lamba ki kot sada kiba na keliang kurhun sang balang ba per kila ai ka sakar jalan ni desa sakar dia halor ke jing dawa terkam ka ILP lap tempat sejing thon kendok kolom kedak kesin ke ba pajba jong jala angut ya ka jing terpenterkam ka IP fokus la jing kanam la ka nong monobodon monobale andai long piso thui ka jing khi ba jing dawa ka IP ka dei kam ni shu tang jong khi siu ni kam shu tang disang balang ka jing khi jong pajba bon balang jan man boy puai ni kisngi ki kran spang ka IP di kini kejing kan wat kejing thang gini tayar kuni tayar ngi pada kecil jing bitar jong kit khat baca bendre nomor ni nak kami nanti ba kita resolution ba ka sakar jala ka lapas akaba try kumki no thok khubor ngi ngel kan mau ba khandai terek jong bunai Disember jong aja khandai la publik karpang ka government berhoi ba ya kita kin robngut kinok sinsar ki balalau barala syaba marra ban manjur ya takar solution handrai haduk menta kalong bawa tang sikentir ngi pala pasuk thu la kesakaran dia ka air kema ti kini kicing tho ki ba mi keleng-keleng kisngi i bakali parts of democratic movement ke jong babun ba ikanam don ino gon belong bi an kikentir bi tho kum jumlah tho bolong anti India ne bolong persak ino ndai ki kecing tho bangi pet kilometer lo ki mat sindawa kade ka hok langi tho anu langi tho lang ba ki kot nang tho lang ba kan ro kade ka hok bangi dawa lo per sawa ya ki mat ki jura ki ba ni angut kam tam ki petir kam ka LP lang ba kecing tho ngi ba ki don ki samla preng jong kami ka yong per sawa ya kata jeng pertap ong ngi dawa ka LP kani kade kecing thang ba jang nut trong quay no sung snong wat jeng don kene pandemic so thuk nam la ban
pelong ini berkam jeki indai kita ki bersulong hang ni tai bu sujia kidai sebentar bengi persang dia ke ba kini movement kenang pejak bahkan ye kristiu yo bu yin senong ba kumkolong bat ni keren ni kisngi bat ki haswaban sawan gelok dauru ni dah ya keleng ke bentar ke pihak jempuri tidak ke jengjar banya selok baki rong ba kilong kemi kistamla kamtam baki nosun sasno kinosun syahima kiat kihima ke positif respon kemi yo kolong makiru dan ke jeng angut bat kikwa baka LP kam kata kalong kikwa ya bangin bil ya ke movement bahkan ni kam lesu tang movement yo kisang halang kikwa itu ke movement cuma cak bentuk ko ni sopu ba ha kajing ya denti bat kajing don kam jungi kum kibri bat kom kino song snong ba pura jong jala ni don la ka jong ka jeli trikam api yong kisang balang lani kiru pai ba handai ka ba kongsan ka makwa ban keren kam tam ni khutma kalong ba compare la pidai kino trikam sarkar jadi ki ba trikam lejong la pidai hakunu ga jeli ru ni don lejong ko hok bangen persang dia kaban perhemlang ikan kecing dawa dak lenti jong kecing lenti jong kata kecing sensar pai ba obdei dak lenti ke balong kumni kum tai pentot hai bibon ba benta hanrai ngasui tang kene gawe lada kini kecing yaki balong jai ki balong demokratik ka sarkar kam saskor la sarkar dia kam sngau kam sngap kecing setih dia boleh si hadiah nebut kini kan sakla dah kumui pat kalenti. Di nomor ngimla dia keban ong ba dah kumui kumtai nomor kata kecing gerhem ba kata kecing anglut jongki bubun balang kitrang ba kita ki an kana ketrikam. Nomor ni keren hok keren sai kalau hadu na ngimpat dan kunu kan keban regulate na keban cek kita influx ko kejala chungi. Kata keban sosi bat teraim dei tang mengi ban keren kata rejan borok ngi kubur ya kata kecing long lailan. Cuma jala jungi hubun ba kiliam Hakabe dai ba kecingwan kentur pot ke Asami ke Jaka jong ke Jala Meghalaya u presiden ke KSU ulong ki pat ba kila kemilenti ba kecing kendu menteri rang ba ke Assam bat Meghalaya kan la ban penbet no ya uput usam da kecing keren hendrei tang hadin arsngi ki pulit Assam kila let Thombor ya kasnong yong kuli Haribhoi district ulong kecing ktakti ki pulit Assam yo MDC ke Mauhati kadai kecing nyo ben ke district council hi barok kawai usamla lambok star ulong bag sarkar jala kam dai shu ban syajam ha ke sarkar Assam bat lada kayai beteng kumni kijinge kan at kala banjur palat banya ke baca pedeng ke jala Mizoram bat Assam ha ka than khaput ulong ke sarkar ke dai ban penklanyi ki bor pahra ban ajinga dai ki pat ba khanang bakin ammi kinu kijingja ki besosi bat ba ke sarkar pedeng ke dai ban tuklar no mardor ha ka kam ban penben ya uput usam Makang bar sedang nak kata kada jinge penbet put dak jinge keren jong kasuki jong arteli gi menteri rembak ne dak sarkar bet masuk thu sai ya kata jinge tak jerbet jerwan ne kemi enti ne kam ba kenjat kam koloi bat ngi iru ki yong bakat dang dan ke preng jong ke jinge penbet jinge keren khaban yu burom ya tak sesko handai ko sosi galong tang hadin asni himi ki jia ni ki berkat di kumbukalong pi kiwan kini pulit Assam ngi kiwan da kabor kim kicnap buat je kita economic mat pat baru ngi lomba ko buat ko kadon ke jekan tomat buat cing ketakti buat ju to MDC jongka mawati constituency ru tekani kamdei bak ketakti tang yu ngi ba kadai ke kalong baki install ya ka district council ro ko balong kinong tewi ke yik thor thawan ka balong penyadai khendok siap pat igti kudustor di keika kerwo makwa ban kernya government kalong khamtam sarkar jala wa menta kalong ba ihap ban long agresif lag sujam lag su aila bakani Assam kan suban de bahe kuniman report ngatrai yo se kan sakam long plat ban ke bajia kejing ya kan at ni kisngi pedang ka khaput jongka Assam bat Mizoram di ka sarkar nasrai kan hap sothu kan yang ka tenat jong kampo jing jong jala ba hap sothu hap long agresif pada kakwa ban up ba kan sa hisim khia andarla klon met yap biang bodar kaput ngasno bang katakan de ka big figure jonggo komen go kowe namang sakhi manswa po lampi ke ai bajia
tu gam dei jeng sedang tu jong ni ke dei kinok beriu na asam ni ti man ke dei jong kuli ke long kum chu ki wan kam tanpa ki challenge ki majisriat untuk ki pan ke selak ang gim na ti ke tu ke dei em pet ke mo swan kulun chuar khndo ko siap ti lalong ka lada ka asam ke pun i ke bor kan don jemut yu la ke sarkar jala kan suburam ya status ko long gi hap an yar buram mat ke yang la ka wei kam buram teng hap lang be pi la ka bor kadau long i kwa ma kan tu sarkar ka long ka hapan khlan ki bor bara ka man por hapan khlan kam tan bodar khnang ba kenemi inu kan ram mat kenemi inu no bijing siap sopsi te kadau ni ki singir ko sarkar ki don ki ba ong ba kan penon kam sta ki give and take policy ro ngi la de ban persang ban de hembok ka to ka ni ki teli ki ngi dang dep ki teli ki caka ki bangi la tur sini bodar pan sim ni ka view jom babon palang ngi la ajmut sarkar ko long ba kam dai pan surai tanas ke teria handai ki bendon la kanu lo kan jak komiti consultative committee ki area paper khna ban sim ni ka ra ka khadul pa ba kanam la ba song penon kam la give and take ki hap so tho ya ka jing e ti ki nok song snong no to ki hap so tho ban sim ru ka view ne sun sa snong cha ta ki hap ru ban sim ni ka sur wat na ki nong penya jo ka iet ki hima khna ba wat ki hima ki don ya ka ki kot ki sala ki ban sim ru ya ka jik so ka ta ka sur na ki view fa na du ko selu khna ba khad ru khwai ka nam don ko no jing tho pa ka nam don ko no ka jing ya mi ka rum kon ram ne ta handai kum ka long boro ni su tho ba ni ang not ka long ba ngi kwa no ban i upot usam bopora chung ka chalai bro ko